Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm today kind of like gagash. Namonge kahle swinene of course. And then I'm of course ita ke tell about the Benjamin and the president. Yeah, so mhaka leyi sungule so ka sungula of course ra ti 28 August gagash of course u fike hi sungula hi vona Afrika tsala this post la nga fantsela ku ni te mi va ready congratulations as you can see kwalano la swi to komba ri ka desk ro karhi kwalano okay. Then fast forward if you want to go of course traffic poster this post umla nga ta reveal the details ta movie vele vele ngomi swi tiva ku hi le ka Master T vele vele so fika komisa ku leyi ya tlela parliament masocha i swidakwa va nga yi rivala congratulations to me as you can see swona kwalano hayi kuna Mercedes Benz before ndzeni ya kule ni wa kule ni tiva ku timovha swi tiva ku already ku i C class movha leyiwa hi kona na mhaka leyiwa so loko fika hi nghena ka ti-videos swi vheta swi hi olovisa ku hi kota ku swi kuma ku movha leyi i yini and yi nga va yi costa how much so movha ya kona as you can see hi leyi yi nga lani na mali hi ta yi revhile ku mali muni hi ngomi swi tiva ku vele ku hi le ka menemene hi ta swi tiva sweswo as you can see it's class so very very nice, it's nice. Benz nge Benz nul Benz as you can see yeah loko va jika we can see ku ri it's 220D kwalano okay all right as you can see so i mali muni Master T xo sungula of course a fike hi sungula hi kuma khampani ya kona gagasha nga xava kona so already ni swi kumile ka hala ni diyo na mostela nkarhi hi hala na hala i xave a South Gates wheels as you can see kwalano so ngula hi nga ha dyi swi prove mi swi vona na background ku ri is the same kusuka ka khampani leyi as you can see hi hina lava mi nga tlhavala loko hi fika hi tlhavala we can see ku swi ta va swi hi komba the same place ma swo same exact place la gagasha a ri kona kha receiver movha yena exact the same hi yona khampani leyi la gagasha of course na yena a nga xava kona so swi endla ku swilo swi olova hi vheta hi swi hi olovela no movha liya yi nga va yi coste mali munhu loko se hi ya yi cheka ma yi kuma na mhaka leyiwa so as you can see the same exact company hi leyi ka Auto Trader yoleyo South Gates wheels so swi va swi oloveni ku ze hi fika laha hi to fika hi searcha movha luwa ni tse Mercedes for hi Mercedes hi searcha hi kota ku hi kuma the same exact car hi kota ku vona no i mali muni ku gagasha a xi tirheki xi khome timali muni dimene so hi fambeni hi cheka that movha ku a ni 4 door leyi 2 door leyi at first a ni twina ku leyiwa until ni cheka that video swi ta fana ni ti-C class hinkwato mara ya gagasha of course hi swi vona ku i 4 door sure ku it's this one so as you can see yi costa 489,700 it's very very expensive guys, very very expensive as you can see ka finance yi ta n'wi costa 9,000 hi n'hweti a hi tivi ku xave finance or kanjhani ma kona mhaka leyiwa mi nga mi swi kha mi swi twa ku na congratulations a hi za hi vula the main reason for this is because for now gagash ni nga n'wi nyika half congratulations because na record yo va mi kuma ku a ku i xave movha kha nga xavanga so for now hi ta n'wi nyika half congratulations gagash hi nge ku nyiki fully ma kona mhaka leyiwa mara at least ni vona ku a nga va a na potential yo a nga va a yi xaveni that's why video leyi yi ta ka van'wana no vheta ni mina ni ku wey because va ni kha ni swi vona ku ku va marketing so ka gagash at least ku I mean hi kaneta njhani a kha ambala ti-Gucci a swi olovanga ku va hi kaneta so hi yona C class ya kona leyi as you can see it's very very nice yi kahle swinene yi sasekile i tirheni so half congratulations to gagash reason for this i ku la i tlha tsala congratulations to me it's a congrats to me which means sure ku i le ku swi confirmeni ku i yi xaveni so yeah a n'wi nyika half gagash i tirheni swinene so you can see ku na loko hi kha hi hlala swona ku i si 220D AMG line which means it's not a slow car loko ze va yi ri AMG line yi nge vi ri slow car mileage kwalani ya ha ri ka 29,000 swo ku ya ha ri new guys 29,000 movha yi va ya ha ri kahle ngopfu guys 29,000 swi loyini as you can see since AMG line yi ta yi ri fast ni cheka laha yi ta yi ri fast ngopfu let's see as you can see 0 to 100 6.9 seconds as you can see kwala loko yo rhanga yi suka yi nge khomi GTI number 7 yi nge khomi
or Polo GTI ti nge khomi loko yo rhanga yi suka because letiya ti fambaka ma 6.8 kwala 6.7 loko yo rhanga yi suka leyi Benz yi nge khomi GTI. So it's a very very fast car as you can see kwala. Ni tsakisa na hi full consumption ya kona vona yi low njhani 4.8 to the 100 it's low. As you can see, Marco, it's a diesel, it's 2.0 turbo diesel because they ain't so yeah, it's a very very nice car. We're gonna make a lewa. Then of course in Canada, dog cancer, any timakamu, anga fago masate, yale 40 rand. Take one of someone to need cleanse and comment shop a mistake. No suka kwalano. Kutlongena of course balo if you must tea yale 40 rand take ya one swin'wana and they check it twice because loko tlhe cheka you can see ku kuna 140 rand again on top you got to must tea yale 40 rand take ya one swin'wana na khensa swinene guys for your powerful support na n'wina mi kha mi vona ti-advertisements na khensa swinene swona this is the only way mali va kha yi nghenisa swona ka channel so lava tsakela ku nyika a hi xikolokolo swi very easy. Eka any video kwala ka channel munhu u fika u pressa laha u nga tsala ku thanks loko u fika tlhava ku thanks ku ta foha ku huma timali munhu to hambanahambana so u fika tlhava yaleyo ni afford-aku yona minimum it's 14 rand and then you click buy and send from there swi vita swi ri clear swi ta humesa ti-bank details kwalaho swa credit and debit swi va swi ri straight forward leswin'wana as long as you know how to buy online hi leswo. As you can see, it's good. Nothing like London. It's modern. Very modern. Kasi kakashi lo khandziya le anjani movha namuntlha yo ngo vona ku blue jele Rivonia botile yiwa ita swisa kwihi kun'wana ti-button ta ku no ti tirha yini kwalani swi tivi andazi hayi ebini swi kahle swinene kasi botile i lo khandziya njhani movha yi ngo vona vubulunyana byin'wana bya ku swi na ku Rivonia tse hayi di umetsanana ka le kala wa Jasmine thethatha nteki mavanani we kutela benze itwi ngaku hi le blue room itwi ngaku le blue room o ti kotela swilo swa benze baba va Rauti ta zitwa a ni ta palamende ya tlela palamende va dakwa vana va yiva na timali ta ka va swini ta ti-VBS na swilo leswi hinkwaswo se why ni fanele nga tshemba vanhu va ku yiva timali ta ka va VBS va tshemba hi michini ya ti-bank so va ku heta ku yiva va ku vona timali ta ti-VBS ti nga ku yiviweni ivi wehe ya n'wi tshemba hi Benz ku hayi rindzani mali ku rindzani Benz a khatsanze mali ya VBS munhu ya hi nge pfuki swi kotini sweswo ri ka se kgona. Hi, ngavula tano ku hi congratulations to Gagash. Half congratulations. And then of course hetelela hi beniwanga the president kuna an event yi taku as you can see ya AADP very AADP SM va freshers ball Polokwane as you can see kwala munhu ka vula ku mhaka kahle it's a great initiative, great move as AADP lo work wanda swa so because I khale se ke shona ku president mayinga ni khale miri ni AADP swo ndinoka ya exist so yeah ni nga thini vula tano ku advice to Benjamin the president I endle something ku AADP tshama yi ri milongweni ya vanhu because ni se hi rivele no hi ri vana hambi mina as master tisana rivele ya exist I tshami kha endla something yi pusha ku swi tikomba ku yi ko AADP something anything just to make sure ku AADP ya vona ku yi kona antivi very ni swi lava mali swi leswiwa swa ti-political parties a endle swin'wana swi tikomba ku AADP of course yi le ku existeni ku fana swi endla ku event leyi ku va ku ri mhaka kahle ngopfu loko kha va endla so ku vanhu va kota ku recognize ku party yi kona so I must do something at least hi leswo. Aí na gozi le
mashaka Nikunyonga ya tawa ninganyi kweko kwani ewa kutata lento Kutate na legele anga koma nyoka ewa kutata lento Semu kwata chama benja seula wanyoka Tulumire Semu kwata chama benja seula wanyoka Yogamina yoti lavera matando Kutate na legele shinga koma nyoka Yokale aingete mashaka Nikunyonga ya tawa ninganyi kweko kwani ewa kutata lento Nikunyonga ya tawa ninganyi kweko kwani aina ngozi lento Senizona na Ivanu ninga koma nyoka mina iyaphinisa mfundi Nikunyonga ya mina inga tata momba wa baba iyaphinisa lento mani Utake na kegu ninga koma nyoka ewa kutata lento Wakana wa mina sewa lava nyoka iyaphinisa lento Nashukangu swa mina se shwistele nyoka iyaphinisa lento Amahembang mazulu makutata lento ewa kutata lento Amahembang mazulu se makutata lento Hey kutata lento Nikunyonga ya tawa ninganyi kweko kwani aina mashaka Nikunyonga ya tawa ninganyi Lavera matando ame wo mixa na nyala